Okay, one. Bodoland Gallants football tournament. Vigilant sobe our football deke guys Dimakuchi. Nagla dhal bajai ke. सिर पे फुटबल खेलने लागे जाति भाषा Welcome to Dimakuchi Stadium. नोंथांमोनखौ बयखौबो Dimakuchi Stadiumआवहाय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय. So guys, दिनैनि मेट्सआ जागोन Trau FC Manipur versus Dwimalu FC Udalguri. ग्राउन्डआवहाय टीमाहाय प्रेक्टिस खालामबाय थादों दायो. बिथिंबो नै मणिपुर टीमाहाय प्रेक्टिस खालामदों. बिथिं प्रेक्टिस खालामनाया जाबाय ट्राउ एफसि मणिपुर आरो बिथिंहाय नै दैमालु उदालगुरि एफसिआ बिथिंहाय प्रेक्टिस खालामबाय थादों. जोंहा गेमा दसे उनाव स्टार्ट जासिगोनानो गाइस. स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. दिनैनि मेट्सखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लानाय जाबाय. स' बिदिब्ला जोङो दिनैनि मेट्सखौबो नायदोनि. ट्राउ एफसि मणिपुर आरो दैमालु एफसि उदालगुरि. नै जोंना गेमा स्टार्ट जासिगोन. दायो बिथिंहाय लाइन आप जाबाय. स्टार्ट जाबाय. लाइन आप जाबाय. बेथिंना जाबाय ट्राउ एफसि मणिपुर. बेथिंनिया जाबाय दैमालु. In today's match, Trau FC Manipur will play against Dimalu Club Udalguri. Trau FC will play. Now we will have national anthem, and I would like to request all the invited guests, dignitaries, audience, substitute, official to stand for national anthem. Bharatni Mahariya. Ganamana Adinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttara Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gatha Jana Gana Mangala Dayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Thank you. Oke, buat tim, jalan sudah biar terang atur. Captain, stay here. बिथिंनिया जाबाय दैमालु एफसि उदालगुरि. बिथिंनिया जाबाय ट्राउ एफसि मणिपुर. दायो नै गेमा स्टार्ट जासिगोन.
लेट हो गया गेमा स्टार्ट जाबाय नै दायो मा बुस्थु बियो अफसाइड जाबाय थादों नै दासिमबो रावनियाबो स्कर खालामनो हायाखै ट्राउनियाबो 0 बेनिफ्राय दैमालुनियाबो 0 Goal. Goal. Oh. Oh, boria heading hodomoन. Nice heading. Trau Udalguri ko boria heading hodomoन. नाथाय हाबासै. मोननैनिबो टीमा जोबोद गोख्रों जानानै दङ दायो. लांदो हाफसिं गोल गोल गोल. उदालगुरिनि प्लेयारा सिगाङावहाय फैयासैनो रावनोबो जोनो चान्सखौनो खाबु मोनासै गल 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 जानाय चान्स Gol! Wow! Gol जायासै किपारा बुबथाबाय
फैबाय Goal, 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 goal. Ow, wow, 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 Public नाय public पूरा स्टेडियम है फुल गुजारना water break Trau ni aneh Udalguri ko hai gol sesuai Trau FC Manipur Dwimalu FC Udalguri ko gol sesuai दोनबाय 1 score Brilliant pass goal 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 Trau ane Udalguri ko hai आर गोल से सोलायबाय गासै गोल 2 जाबाय
2 minute दंबावो हाफ टाइम जानो थाखाय Foul. Half time जाबाय दायो दासिमबो दैमालु एफसि उदालगुरिया स्कर खालामनो हायाखै Gol? No, gol जायासै
ट्राउनि सोलायसिगोन Go. Đâm đâu. Selaibai ni Bodoa. Game over. Game high जोब्बाय Trauनि skora 5 बेनिफ्राय दैमालु FC उदालगुरिनिया स्कर 1 देरहानो हाबाय Traunia Trau FC Manipurया देरहानो हाबाय आंनि बायदिबा बिथाङानो बेस्ट प्लेयार मोनगोन दिनै आंनि साननायावसो दे गाइस And welcome to post-match presentation of Silver Jubilee celebration of Bodoland Gallants Gold Cup football tournament. Today we have to
to present best player. The match was played between Trau FC Manipur and Dwimalu Club Udalguri. And to present this award, we call Honorable Speaker of Assam Legislative Assembly, Mr. Biswajit Demari. Sir, please. And today's best player between Trau FC Manipur and Dimakuchi Club Udalguri is none other than hat-trick boy from winning side, jersey number 11, Maurindao Bodo. Maurindao, please. Come on. Man of the match ko ang Ladies and gentlemen, Maurindao Bodo, captain of Trau FC Manipur, best player of today's match. Kacau tang. Labut. Very good. Big congratulations. Thank you.